sa thupon khat ning kate Koki in Piting Nopal District KIT het sa thupon 9 August 2024 tuni ni sim 9 August 2024 ni khuwa mulnoi area pallin mun a de umlota thilsu chunga KIT executive chang jai on hausapu in mun a emergency meeting akini khomin anoya changs anoja changsi district sunga nammi te heading a thupon ahong kini je hita bang de umlota thilsu hi Koki in Piting Nopal aba kai CSO chang demna sangta na kini jin a hi tu apat alang alanga koiman hemle thal thla na anei ta loading yam ta hi chi thupon ahong ki so nunga 1:30 pm apat khut hin thla umle nampi in boycott ki bolding a hi tunia de umlota thilsu chunga KIT in thupon anneina kansim thla chu chanchen tantin issue by Department of Information and Public KIT. Hello, tuni pha na ke man kan sei nom chu he le ima hi zong leng tuna igam sungwa igam huinu no le idin muno he aphat na hele set na hele sei do theya kom ji in pathian ka thangwa en ka tu sei lunglut tai na ngai pi o zo se chungin ki pathu kan phongin a he tuni pha na ka sei do nom chu a he le sei jui Juda iska ro nin Jesu Krista ana zu manga chu Jesu Krista en ama zu mang pa chu apina piang lo hen lang hele ama dingin phachom zo a he atin asein e tuni pha na he tabang thil su ahin bol do ho ama ho chu a mi wang si he vin a bol do khapa hi pa chu mi wang si ta en ka yen in he ahin la hi tabang thil su he de pon ke man jong kaponal tha en hita bang thil su o hi de umlo a en nam sungo le egam sungo hitia he ho ikilung khat diu lai ta hitia he kilung khat theilowa ho le ho hita ikibaw wa ikiboy igel le po na kasan Facebook dung ho a video ho ka vet le ka ponan an la imakalo the pot achi chu achi etan an la thil apalo ong so ji ho he pasal hi a hangsan ki sa hat ki hi sa le igal mi chunga hat ding a in le easy icha in sung mi chunga thahat dinga pasal hi poven na so pi khat chunga na hat sangin nagal mi chungin hanen chutile chu chon se de pon na so pi khat chunga na thahat na pa chu adi lo na he eti ka sei do no men he tu ni pha na hi ta bang thil so ho he ilung hem pi vin ilai na vin ipolelun ahen la cho he leise chung ha en asu ding mong ha en chisanga kho che che ong chung wang su na lai de en a cho ahung so pa abol do pa hilo na dingin pathin heu hitin pathin yengen phatyan ki khang jing lew hen i chung wa su lo the en pathin i het naw imu naw imu che lo mi min sum ngai lu no iti a ne le go thil tam tam ingai lu ting le mi i chunga de lo ta so hen samson jeng jong hitia Palestine te zodinga umpa chu Palestine te gala that chigam pa chu nunga nu adei cha na agal mi nunga khat adei cha ji a samson jong pathin athil gun a ko na ki tang la a chai na a zero ki kang gap asu banga chu tu na e ho jong I pidinga pathin e sim ham kasopi that chimi dingle kasopi chunga him kham bol ding ka he poi ka gal mi chunga bo ke hat ding le hang san ding ka he ti he lew hen I chung wa he thil se hi chu yi lo den he na tha sam ji en ji hi en phat ti chan ngai to ti ni ta bang thil hong so he ke man ka punan ka thu zo pun I ma ka hi poi hi jong le ka pu nat zala cheng khat cheng ni kan se ho he nang ho ni na ngai pi zalun ka ki pa en angai ho zo se chung ki pa thu kan pho nge ka ki pa Hill Tribal Council the 9 August 2024 ni sim 3/8/2024 Saturday ni apat anaki hall mo isupi mithum khaljang ngam baite son of jamsei baite of jangnom pu pi village haumin sang haukip son of ngamja pau haukip of el phunchong thangmin lun haukip son of let khomang haukip of hiangsi village ama ho chungchang hi mi pi het theding in thupon ahong kine in sung mi ho to tu ni sim 9/8
2024 Friday ni kho in HTC office mon a kyo limna akini in kolgam sung tamu a along dam sa mo do het tai a hin la thilong la do ding tu din mon a hi thelo ji in ama en sung mi ten thi op na kin condolence anakiman ta divin ake sa tai HTC CEC le ato khompi changin more mi pi te thakhel len lung hem pi na thu ahung ki phong in ama ho ji a lung thim thale jung ana seng jo se chung a ki pa thu ahung ki phong in a hi Department of Information and Public Hill Tribal Council more